division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thlang Mizoram Upa Pawl MOP District Headquarters Serchhip te manatan Vawiin khan Ex MLA Lalduhoma chuan Mike pe in upa te hi kan hnam tan an pawimawh ani ati MOP District Headquarters Serchhip te hne na thilpek hlanain khom toy nei hi pu sial ramngaya President MOP District Headquarters Serchhip chuan kai hruaya he huna thilpek petu Lalduhoma chuan MOP ten an mamo tak mai Mike pe theya a om chu lom omati thule Serchhip bial by election puan alani lo thule ama nge po he bial ding tura official puan alani lo thu soim election puan ani nuwa ho tu ten Serchhip bial by election a ding tur an puan tur thu te asoya asoizel na Lalduhoma chuan nimina changkhan budget session chan ni in a thut na mun ruak ta chuan a khua ati har thu te by election ma chhon tur kan ni anga Serchhip mi puiten rel rufim takput a chul thu te asoi boka ho tu te du sakna zara he bial by election a loading le ani po in sarkar khalngil tura opposition chaksiam tur le Serchhip mi puite zara a mun ruak lwa le ngei thei tura choi om turin a som boka upa te hi kan hnam tan an hlu in ramsiam thatur po in upa te chu an pawimawh hle ani ati India rampuma tuihna tipung tura hmala thaber notice zone pakhatna lawmman latu Serchhip District a Leng khua chu Serchhip thuthar lakhawmtuten an tlawh rampuma tuihna tipung tura hmala tha thlan chhuah zinga notice zone lawmman pakhatna dong tu Leng khua chu Vawiin khan MJS Serchhip District te hian an tlawh a puke sai tluanga DIPRO Serchhip chuan he huna hian telpui boka jingdar soma Serchhip chhuah sanin Leng VCP pubi vanal fingal le tho pui ten an lo dong songani Leng khoswai tu tele MJA te hian YM runa inkom ho na hun nein puke sai tluanga DIPRO Serchhip chuan Mizoram puma khoin rel bol na thatak nei Serchhip District chunga an om chu chuan omati thu soin Leng khomhalak na tele tun din mun thleng thei tura man lo lak to na sang te chanchin bumi te ma a pholan na hun rem chang siam a tha ati thu soin voina hun man ani chantlang pui asoya Leng khoswai tu te hne na thilpek a hlan ngal bok Leng VCP pubi vanal finga chuan Serchhip pa chanchin bumi ten Leng khua an tlawh thei chu lom omati thu soin an khua in mason na konga thei to pan lak na te bel chiang a tlawh ma saber tu amni thu soin lom thu asoya Leng Village Council te chuan an thei to pa ma an lak na te soin VC in thlan ma an manifesto te thataka an tho thin thu soin visitor masa phei chuan manifesto za an ti hlotling ti asoya NGO pol sang te nen thataka an tho ho thin thu soin tun din mun an thlen theina chan chu khotlang chanrual wangani ati Leng khua hi Serchhip District chung not vanlai phai subdivision islungdar RD block huam chunga omani a chung ko za somriat pali chuang cheng mekin mi zakwa vel an om mekani Leng khua hian faina konga te ram kang lo tura malak na tele tuihna hum hal konga te na sataka mala thinin lawmman po engamozat an lo la to a kumsari chung zat malaria case an nei to lova kum som pathum chungin no pang kum nga hnuai lam thi an nei to lo bokani kum sang hi som paruk le sang hi som pakwa a Serchhip District chunga ramtikang lo tura hmala tha pahni na lo ni to in kum sang ni som pariat khan hmala thaber an lo ni to a kum sang ni som pasarya mission antiyada nuaya Mizoram thingtlang kho fiber le village council in rail bol na thabera thlan an lo ni to bokani India rampumpuia tuihna tipung tura hmala tha thlan na National Water Award 2019 November ni som pakhat le ni som pahni sang ni som nia Vijayan Bhavan New Delhi atangin video conference kaltlanga sema India Marchak state ta khosang zinga Leng khua chu best village panchayat ni na hawin lawmman pakhatna an lo lato bokani he huna hian Leng kho village council na thole malak na te an shiat bel du zona le chhana hun man ni in khochunga vc malak na sang amuna an tlo ngal bokani voina inkom ho no huna hian MJA Serchhip district member te Leng khua village council member te baka YM president Pulal Fakzuala MHP president PK Tlang Thanmoi MOP president Pu HT Sailavale khotlang me poimo te an telani Kangmei chhuak vanga rikrum thila rang takle chakzo ka Serchhip Fire Station thok tu ten na an tho theinan PC Laljan puya additional SP Serchhip chuan thu chho asiam
Mizoram Fire and Emergency Services Serchhip Fire Station thuthar Kangmei chhuak vanga rikrum thila rang takle chakzo kan na an tho theina na an tuihna khol na fire hydrant atanga harsat na omlowa tui an lak zungzung theinan le Serchhip khochunga an tui lak na bulchu lir thei then khatte da nok thin ani awangin PC rampuia Superintendent of Police Serchhip District chuan MV Act 1988 Section 115 mangin New Serchhip dam veng peng putilal hnaya kotzo na fire hydrant omna le veng chungpeng Ayush OPD building bula fire hydrant omna zone fidria thuam chunga po lir thei eng chi ma da phal ani lo thupek a chua he thupek hi chua ani atanga man chan ngal tur ni in thupek zom lo te chu an chunga action lak ani don ani no parking area apuanga he thupek hi mi puite zom vek turin an nge ani Vangkhua Serchhip Indoor Stadium Cricket Association of Mizoram malak na in Serchhip masaberatan coaching academy chan turin malak ani Serchhip Indoor Stadium hunman hi Serchhip District Cricket Association President PhD Lalmatswana nakai shwaya he huna hian Cricket Association of Mizoram Talent Committee Chairman Dr. Joel Lalngak liana hovin state player le coach ten thusoina hun anneya no pangkal khom nu le pa te atang point thusoina hun man ani bokani voinakal khom no pangte hian le second field ta cricket pitch siam zo ani vele mumal takin coaching andong ngal don ani le sekota practice pitch siam na tur hi amun ma en felvek ani to ba ka asiam na tur sum po omsa vek to ani a tuna changa honrei lote a pe fel thuai tura malak me kani voina academy in ziak lot hi no pang somni chuang an ni Serchhip CMO Office-a thoktu te chuan Leng vanga lawmman pek tura thoktu an som te chu ban an ni to awangin harsat na han tok ti an soya amai ro chu hlo nei lova thoktu ra in pe an lo ma wangin harsat na tok zui lo tura an in be sei thu an soi Serchhip CMO Office-a thoktu te chuan Leng vanga harsat na hathen nuwa Serchhip District a hlo nei lova thoktu ra in pe mi then khat an omba ka lawmman pek tura thoktu sombel an thu an soya heng mi te hi nikum September thla atanga December thla thleng lawmman pek an ni nuwa sarkar chuan mamo zwal pui ti lo chu thokchhun zom to lo tura ati awang le mamo zwal pui chau urwai to tura ati angin mi somni paruk roi chhun zom an ni thu an soya heng mi somni paruk te po hi February som pakwa sang ni somni pakhat khan ban le an ni ti soin hemiat tang hian sample and fia le vaccine pek chungcha nga har satna an to ngal thu an soibok Serchhip CMO Office-a thoktu te chuan hetianga lawmman pek tur a om to lawa wanga na thoktu an som te ban an ni nuwa hian Serchhip District a Leng wanga hlo nei lawa thoktu ra in pe te zinga hlo nei lawa thoktu ra in pe zui an la nei le ti soin heng mi te zara hian har satna ero an tok zui lo ti an soya tuna hlo nei lawa thoktu ra in pe an la nei te hi staff nurse pathum kholai lung ke fang le champhai khua pakhat theu lab technician pali Serchhip pahni le chingchhip le thenzol pakhat ve health worker pathum Serchhip vek le helper pakhat thenzol te han ni a heng ba ka hian National Health Mission NHM noya nurse pakhat le helper pathum te chu march thla thleng roi an la ni don thu an soi Mizoram Legislative Assembly thutkhom pariat na voina nei chhun zoma zona le chana hun man ani a thutkhom masa le tun inkar chhunga member thi te sona hun man ani bok Voina Assembly thutkhoma hian zona le chana hun man ani a PWD changtu Chief Minister Puzoram thanga chuan bairabi zo phai pan na kong KM le thui chu department tho turati ani la yin thomai a har sata wangin bavia construction chu thok tura roi an ni ati a shipui leng awangin bil tam tak lak thei ani lo ti in sarkar na thoklo te po pek lai chin a oma sarkar lai pui changa sum mu tur be sei po chengwai bel chasang chuangin athling lawani ati a theito pin sum har satna sutkian tumani ati bok Commerce and Industry Minister Dr. Al Thanglian chuan he huna hian Geology and Mineral Resources Directorate building chu luwa ani atanga kumsom thum nuwa po thuam that le chei that alani lawa tundin huna PWD building division chuan sarkar building thuam thap tur list atel ti asoya hengba ka hian transport minister poti jel nuntluanga chuan pek za tur soi the niri loma se mi puite mamo dana zerin two wheeler taxi permit ngai tua belni
ngai tua bel tum ani thule district headquarters Serchhip State Transport Authority remti na in two-wheeler taxi service tir phal ani to ti asoi bokani Not Van Lai Pai KVK Mithiam te chuan Serchhip District chung wal cheng khua balha ching to te chu nimin khan training le field visit demonstration and practical hun an man pui Central Institute of Horticulture CIH Medzifema Nagaland Bultumane head training le field visit hi Mual Cheng VC Hall nei ni in Mual Cheng Cooperative Farming Society a Balhasel Chairman Ramfangza Wachwana Kai Shwaya KVK Not Van Lai Phaya Subject Matter Specialist Horticulture Vanal Huakangen te chu research person tan manani he hunai han research person chuan balhaching tu tele ching thar tur kalkhom te ma hian scientific cultivation of banana le diseases and pest management in banana te thupui mangin zirtir na ape a hemin no hian balhaching tu te ne na inkom hona farmer scientist interaction hun manzui ani bok hein kom hona huna hian balhaching tu ten an har sat na sang le an sia du te zotin balhaching tu te hian a bekin akung nget chungcha nga har sat na an to na sat tho soin a en kol dan tur in chil shiat na nei ngalani he training a hian mi somthum panga vel telin training zo no hian demonstration le practical hun man chhun zom mani a balhlabu hlok zo ka thar ani theinan banana bunch feeding ti dan ataka ti chin ani bok khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani